Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Haga khatn reu tarik uyayong arjar arpuai ka Tirot Singh Memorial Civil Hospital Mairang kala Pynlong ya ka Jingpeitngor Paidbah halor ka dawai tika COVID-19 vaccine ya ka bala tip kum ka Covishield. Ki arngut ginong keren ki balawan ban a Jingpeitngor kila kerpat ki Paidbah bakin wan shakhmat ban wan a ya ka injection ha Mairang Hospital rim naduk ka singin kong haduk ka singi thau ding kata naduk ka por shipho baji men step haduk sau baji janmit. Katba ka Tirot Singh Memorial Civil Hospital Mairang kadang Pynshai Paidbah ya ka dawai injek corona hakmat ka Tirot Singh Memorial Hall Deng katanat jong ki Pulit pat ha ka jinyalam ki magistrate kala ya tawiyar ya ka station Deng bat shayo langsti ban khmi bagi Paidbah kin Deng ya ki mask. Habaya keren bat ki magistrate kila ya tu bagi babun hi ki Paidbah kim Deng ya ki mask bat ha ka ne ka sngi ka ne ka kanhon kampat shimla dan kuna ya ki nrei nang ni shakhmat la ong ba la dalap biang bagi Paidbah kim Deng ya ki mask bat kim ya jingai uwei na uwei on dan kuna no. Uni COVID vaccine ka kerteng jong ni COVID vaccine bagi ai masa ude Covishield. Te Covishield sen kila ai uni COVID vaccine idan kamban ai dos kuma arsen idan kamban ai uni inject. Te ka jing ai jong ni inject ro ngi ai ni dong naka ksa naka doksa jong vaksin. Te ka kum ai inject ro kalong yesre bagi tu ki inject ki ba ai ki Pynlong bagi weweja inject ki ba ai jing da de yang iki bahaya ro kumjo. Te what you want ban inject ya kan dia ni fidan kam pen register shaya lagi apa ka COVID app lani sila balik apa ka website www.covid.gov.in sila balik register hidan lagi hamtu lani sila ban baik hamtu apa civil hospital badim jawairam lan wan hamtu bani lan pen register pi hamtu hi dak ka kiwan ba bagi ID jopi kala ban lang ka epic lani ka Aadhaar lani ka driving license Kung tatete, bani lawan register pi hatu ka singi ba siwan ay kan dika inject. Te bang baling idan kam ban ay kan dika vaccine. Namani i ba kan dika second wave. Kung ba ka on second wave jong uni khnyang jing phang kala asang ban jur ba manta bang ilai i dang shen manta tayo kila sang bun ki ke sapo mai rang. Wat mo to ba kla amdei tang iwei a kila sang bun Hang ni hafok mai lang hafok blok chungi kila kang pun batum jo ha jala kang baro kang mai rohi kung bangi menit bakala dan khandai punyong mut di balayo ni khna jupang de balai patro bangi dan kam bandai ki mas lani ban go kita ki COVID protocol hadin bala ayin di vaccination de kumam pe mai ping ong men ne bakandi ka ai jinga dai kum ba khandai ko kena 100% jinga da no ni knya jingpang sikat ba ki nang shong shnang ro ba ro kim pa yo ayu ni vaccine kim pa wan chak mai ban ayu ni vaccine nim pa la ban achieve ka ta herd immunity ka bangi ong ha science kumot nim pa la ban sim sngai ban testing bangi mala ban yo ni knya jingpang hadin bangi la yo ni vaccine ro Jekan mau hadin bala yo ni vaccine ro ngila ban yo ni knya jingpang Kelai ini hero otrai kita ki football de respect baharu kita ki payo ni khna jingpang ki bon ki de ki bam yo kajing sitam ka bajun kilong no hakamai condition lane kilong ki ba kham ki bam da sitam pala ki bam da pen sitam pala ni kam da ka dengan ko Pynshai ni balingi ba go ting ki ba so system ning namar ba uni rawai budi barang thamai ko wei ri ka ta ba nolol ka saru Kacing sna jong ni dawai kalau kabarem, tinggi dan kam bersna kambun ni dawai. Tinggi fokus belai pat ikin diki Pakistan selection neng, lemar ban. Under the people diki case kiba, na do mention snel, kibon kibre kiba yo ni final jengpang, dan diki ba yak dulu takada jong ni final jengpang, kidai kiba la Pakistan selection neng. Bat kiba dan ru yaki, kita jengpang samet. Dai, kasai pihi. Wei ki bon ki bayap namar bagi dan ki jingpang sini, ki dan ki jingpang hat, bagi yo atat ba yo ni khnya jingpang.
Ngau hai gitu kiba dan jengpa kamet lani kini kiba substance snatching sebab bakin wan cuma bakin ai kan ka vaksin. Ni dan kam ban ai bhai ki namaz ba ki la kham dan ki la kham plat ka bor met lalan ka jingkla hat ka la kham kiar ka jingklan jong ka bor met ban le bersya iki kina jingpang. Ni dan kam bah ban ai kini da ka fokus bhai kini ki bala substance snatching kham tam ro ek itu ki bala dan badan jingpang kamen. Kibalai hesimuan ban shime kan kalat ya kan ka kabuk siar abangi ayo ni u vaksin ubalong ulau jengai ida ubal kham trekam te pasuka kabasosi kalong bahagian bangi ladat aru bala sang ban ai ne vaksin to hadu mantar ni dang yo sang at pa tamut na kiri Paidbah kibawan chakmat ban ayo ni vaksin nang ni national mai ram jami Dengan nak sosok, saya hadian kali tapi dan jeng kali dah kemudian saya ruk kelab aman kendo yang awang saya possible mairang ni kelab ni kendo ini ki doktor sini ki long saya jang ka health ang saya possible mairang bat kilaban kali nangi bo ta ki jeng kali khajungi bat min yo ban kampan sha ju shoye fi masih ban pun mo to pun dia kanira jeng trai kam jong ni vaksin kalong komlo Jadi kita betul only vaksin, umdai dawai dasin ban penjab unit kenyang, udai tang ulat ban, udai tang ulat ban, ai jingya ta, wai jingya ta dah kapatin, kelan jaga format ban lek persya umdai yang jepang. Ulat kumlo udai gay lah dapat ini vaksin kalong ba, kapan kre lupai kamet jungi, dan kre lupai kamet jungi dah kabangka, kapan kre jadi ni ka immune response. Jom kami canggih ke defense mechanism bangin ya show alani bahkan bangin ya le persya ya kun persya yang yang jempang dah ka bangi ai vaksin kumat ngilaban pen kre lupa ya kami canggih bangilaban produce kita ki antibodies bangi hospital khareng kita kaban ya ram bagian itu lupa ya to kenyang jempang onda ulawan kumat ngila itu lupa bangin siap bet Kalong hata karukan. Dakan dia ngasuka ban ya where fi ngoka ban wan chakmal batu wat tiang batu wat jus ngotho bakla batu wat jungai ya kitu ji khana ye ti kubor lamle teman ngarung ade ko we bala ai vaksin apan kan ma biang hande bat nga samshan dan kanu ka jing sitam le kanu ka jing khair kamen jonga kala da bai arsen le kan rasien ro Siapa orang pengikut no, masyarakat ban yang dia. Bapa jingya dah ka khambha banyak ka bawa dia ka cingpen kia. Bada kemudian rumah kau ban penslo dia pi bakin wan chakman. Ban ayu ni vaksin nang ba penjo eta ka jingya dah ka ba khampura. Ba khamklan bangin ya ban le persya ni ya uni nang jingpang. Ba komjoro hi ba penja bo di kita ki COVID protocol sini kita ki kendon bala ho ka sarkar bangin ya Deng bangin ya pencengan ibai ba komjoro bangin ya pendangkam di hand sanitizer kini kita kenang bangin yo ban bathap lo ta pinjri jong ka jing software jong ni phnya jing pangro te tangkan ni kisian bleshibon tentang atli kita wai kibala jabanya kun persya ya gane jing pang kabaningkom kata wai kepada sarkar ka penni bat kala penya hasadam jong gane dia beroi hagaba pemakhat wai keluar tan ki Paidbah kibala yo ya gane kata wai genja matkabaron ka jawai kepada kun persya ya gane jing pang dalam ka jinggelamo jong gar komim nilai imkum to hashwa jom kasnam araja rapo bat kasnam araja rapo kalau penkala dur ya kajingin gajangi naka jinglong ga berem sha kajinglong ga batmai bagi baling pa jom kani kajingla jom ga komem gajangi kau vanra sisa ya gajing jat akabayo kun prosha ya gane gajing pang Hendak tangkin dia por ni klep no ya gane gajinglang bagi phai biang sha kajinglong ga berem nak kata ni mandra yang sesisen bagi breokin penkelama ya gane karo komem ki breokin kwa minta bandeng ya gamas hendak ni ha bandeng ya gamas bale namar paga kemas kala penyeda hadapan ina bani bet
leban pensatriang ya kan ne Jingpang ni mentah ibu pun di kentai itu nak hasirukan kamtan ni kelang kene mentah kita ni kimas kijangki halagi jang kirong dan kelang kene agama ada kisam nak jansan orang stam tamas jangkiro kadai garong stam kemene lada kira benai kunta untuk dan kedai jangki kibasuk mas dah kejain nailan kejain nailan berbuat kamlang kejain jawabah nama kam de kejain jawatan fair nama kata kalau beton kam ini ada kata-kata kumbar sarkar kalau batha pengintan ini mas kijungi akan kami dijaka Paidbah kabar belum bagi Paidbah kita dan sakti bor-bor daga bak sabon kajing sakti daga bak sabon kakam hasirin sya banyak betul hand sanitizer dan banyak betul katawai ke banyak cipon dan kam nang ka kamala kajing punya jai yoi kalau ka bukong sanle Manusia ke surga ke penik yang betul berhukum lagi yang betul kajing betah ke bohong bagi dia berpilih jenah ke masjid nekar yoi hendak hati yang lawan rahmat bagi dia berpilih jenah ke bahar nekar yoi kaya kata kapal Pynlong kunta nama apa lada niya jan balat lada jiaban ni jerho lada jiaban ni sinriya Kaya kita ni lagi sentuh begini, kira penting yang sekiranya kepada hajan jongi. Nak kata, dah kepada nila nantinya jenah, nila bukan nak kena Jingpang ke bayar. Nanti apa deh? Kira kita kita ni depan le, banyak kan Pynshai ya kena Jingpang. Kita kira terlinggi lada, batu itu orang. Kita bukan kita lagi ni sini kita mentah. Kita nak Jingpang corona, kita Jingpang politics. Mana kita kau? Lada kita Jingpang corona, kita Jingpang politics. Berapa kita kiyak, lagi lak net, lagi milian net ada percaya berapa? Nak kata, kita doanya kejinsitan bayang klip, shit, jauh. Bagi bersiul sitam, bandreng batpan penyiar musim, kende bat isa ayi kunto. Kita ban penyiar di doktor, ia rasa kita kisah jauh dari Jingpang. Nangka pede, nadam kan boleh jinglet, mengabarlet, tambah kita bernusiar berladi. Pada anggan kami boleh jinglet, sebahagian siang kopinya. Kanta me na kadanta jeng gitu kepala don pa yakini kita kisien jeng kene ke Jingpang kende dalene ban siapa yo la se kan pensatrian bat ban kan kene ke yaki waipat kalau pada ke Jingpang agam ondan kata wai ka bakan klan ban ke ban kon Pynshai ya kene ke Jingpang latan ke bormat ke bakan ke Jingpang na kata ban yo ke bormat ke bakan ke Jingpang ni dongkam ban ni macam kita tanya tempat. Ni dongkam ni ban ding si bongom. Ban ni dongkam ni ban dia si bong kenta. Kita ni ada kita akan kerja kenta. Kemudian dia kerja kalau. Tak telat ada segi kebuat. Ni kenta kita ni ban le. Ni hukum orang buat dia patah kerja kamadan. Balik. Namar bani kenyang Jingpang usang konsane hadung dia. Lalu dia meninggal Ramadan. Kalau bantunya dia kiwaipat, dia beri kita hidup dia itu kumbia. Batu ini jual benda. Abang ini jilat, pembelian dia lagi. Bagi juti juga nifon, ngelau nak sabar sudah benda apa ini. Nama yang tu ayu harus surat kebangilan. Jadi sini kumbia berlatanya kita kenyang Jingpang. Ladang ini lang lagi, ngelau lang lagi. Bagi cuti kepada Jingpang, lang kembali Malaysia yang lebih surat di Raya. Kalau ngajin lebannya di kuat di kita, kalau ngajin lebannya di bahagian di bahasan, kita badan lapor, kian kisan. Di kita kita kian berubah, waktu kita kemar, yang ada kemat berjangki. Apa ini sabar? Kita yang kian kita badan sabar, nak jaga badan ini. Badan kapan kita kumpa. Lalu kita yang ada tempat di sini,
Totek bang ne ukang jingpang ula ban rong ru lingpa na kalau kemat ke jawi na ki babu di banta nangta pade lamun kita ya kino kitiar haki jaga Paidbah ya balon gicing kanggali ya balon ki gerel ya balon ki maikro ya balon ki dukan wat hanglo wat kanta na village hospital nangta pade wat jumlien ban pembelian yang tu berjingpilian ke Pynshai banyak tiang banyak keduk apa yang keduk tenteng ikni di kepala di badan kurun wasya yang lelo bagi kurun bagi brek ke panapar bagi ndo di kurun di jangki di kurun kita ki brek ke badan selat hati berkat nak tahu ki kurun haban yo yang kita simpan ke bebe nak tahu long ki manusia wat manusia dari lelo ya nangka pada watsya yang menurut dalam itu orang dalam netip jadi breu di batikna bakin wan berlalu lagi yang kejangki cuma wanted nang lokiwan batno dia kendo bat dah kadau semua bahar bantu ngu ya kan kejing petang batoi dalam di babon di breu di dan apreng jang kejing septiam nama kejing sapriang jang di kubur di dalam sisa kajingdan jang di kubur di dalam sisa kapenam sisa ini mengintim apeng jang kajingtian apeng jang kajing sia nama kata usaha betul ke section supply bi kalau penuh senang laupun bagaimana di breu ki bapen sapial Pynshai yaki kubur di dalam sisa lalu siapa lakukan pencegahan atau keadaan kita sekarang nangi hospital mentah ngabur yang kita kendal banado kan yang katayo Pynshai yang bantu gampang nama kata makhiro yele ban kiar ada ban lepet nang tang lagi kesini di hospital nama kajing mentoy pat nama kajing telang kajangki nak kata iwan ra yang kajing kentul daga ban ikan mau daga ban ikan kenal iki jo kajing betha kiba ngela da betha ada negas senang kepada mereka katawa ke baar kepada orang mene badan ke vaksin muka kene ke dawai kapan ai ye kene kajing eta kalau koi tiap hado asimang gajang ni ngaji babon di breu kita kentak buat kita semua apa dia ni kene ke dawai kepada orang mene kombat harwai keluar tam di breu gimana tak ai ye kene injection kem lele hado mentah makna ni dia bi dawai itu sisa bahang ni hamai rang laban positif kes mau sepuluh bakal aja kata baterai kalau pun sisa yang jin terekam sama dia kedawai pulang hadir bayi positif kes nabalaya ya kan yang jin fam nabalaya kendo lalu kita darat kontak baterai pat di breu di bayar salang di bayar syamlang baterai kalau pun so kena keramba hadir melada tes yang di breu gibaya salam gibaya syamlang hakata betul betaka ngayo ada resau pakai dia bet ya kan kejepang nak kata ke puni bahaya kan itu sisa bagai dia kedawai dalam dapat terekam sisa nak kata wajin betul dalam dengan sekemat dari Pynshai yang kejingkat kiri dalam dia lagi banyak besar mulut berawai awal kini kedawai kalau ban kejingta atau keluar bilang sudah air genjek kelab ikuman bijang biru banjo hadir makina ay benar transaction ikuman kilaban ship wani kilaban kiyo kajeng kro kada mak kajeng ki nakta kata kilaban dan di breo kilaban ni kajeng ship kajeng so kilat kajeng tha song samet ko roe hadir malada bay kajeng transaction maka tanganin sisi asli kami show pat kalangan radian pembakalan hati wajib sini pada lekau. Mat, mereka semua Pynshai, bahadur mentah. Karena kedawai kambil sisa, kedawai kebalak bertengkia, mereka balak penyata, mat keban aigor yang akan mereka sanggup reo. Kecilkan ini mentah kebang. Kemudian jumlah gitu lebih. Kembali kita kedawai hak ayat doa asin. Kecuali pulang. Lada yang kami kedawai, mereka akan berhasil ke peningkauan.
Kanu nga ban ayo ke jinga ke pura banyak kut percaya kan ke Jepang. Ama kami kata bayu kalau mau pun rong akan nak bisa ngobrol akan betul ke baar lani ke sikam dos kalau pun disipai kiba apa hara lada jauh badan kenawan kiasma. Nak kata lada jauh badan ke Jepang kalau pun rong akan nak ke jinga. Nada nada bagi bro kita yang ada ke Jepang, kena buat show. Bro kita yang ada ke Taiwan, kena buat show yang ada ke Jepang. Kita bani yang ada ke Jepang, hendak kena ke Jepang, kami show banyak Pynshai, ya kami kecemplung. Nada kata kalau kebetulan kami ada kata-kata. Keserkar dari India, kalau penih yang kena ke program ke Jepang, nada kesini boleh ada yang kesini. Banyak orang habis nak kita. Pan ay ni kena kawai kepada kami. Jangan ni lo kau malam sila hospital. Mula pendek dia kena program nanti kita cintai terus. Jangan benai bahar. Baca batang ya sah dia mentah. Baca pengenal Paidbah sedang. Banyak kena kawai. Mula ban ay tang gitu. Dia balas saya kesan senang sejarah. Halo mentah. Nanti yo ada kalau pada Jingpeitngor. Yo ada sih ini kismi kemasalan. Keserkar kalau abang tuni ada dua kat kendang, kalau abang bola ada dua kat kendang kat kerta, kecil bulan kampus atau kamp. Bagi yang ini transaction, nilai yang tengah malam sini hospital, kemudian nanti hapanglah, nado kesini lengkang, ada kesini doktor Deng, nado ke pos sekolah, ada ke pos sahaja canggih.